FM 106.3. Adum FM 106.3 Action Choir.
Wadenti na mintimi na nyame ase metimi adana se ewa akon ni asenye ne mu enen so odi juada acheyen the bia meta can say it's not automatically say ubetimi asori uni wonne wo ho sa nemum ye nyankopon na wo de ho ato no so no ono na ma ya hoden ye die kura wo die no wonya ho tam no kan di trolo mi ho a so no ma wo ye die na wotimi edi yi ntina no pay dwoada minim so obekọ adwuma so nyankopon dum odi a cheyen wa maya pagya ye tri afri enkete so we ba utimi se adara foni bi da o dapa ogro ho odi kan bi jamo then so nyame boy ho ban 24 hours every day. Why don't you thank God? Several de medasi wonepa ye ni adoya odi adome. Once again min chiao froni abie obetumi aka kire ne se wonfa na fidin into adom 106.3 FM. Ena yeda waye enyumtuni bi nyumoto ye no na me preach baby enyuma na ye me depa baako ko fi grass sefu mo se uju hu pa o boye this is the day the Lord aye ede ama mini umi no wude ti ade we kakra bi ma me na mentu ansam no so Jene services the gospel at Jomto Foma Kukudam. Akabom the women in worship. Jumedie Abramo. Na afidie ebeye krabeshekra. Asente de jumedie suye. Adumu chefa. The grace experience. The Shia VGMA artist of the year. Dinah Hamilton. Any at Jomto Foma Kukudam efi Nigeria be to say. Mercy Chinwu. And at Judy K. Afufro Binsu Ekahoye, Florence Obini, Celestine Donko, Daughters of Glorious Jesus, and na Obaba Christi, Kayo Edano Yekwesiada, September Bosome, Nideto Sudunku Wafiyemu, UPSC Auditorium, Madina, non-9 Penajumediene Fitiasi, Ticket 70 Ghana Cedis Pay, Muyemie Nudia, Mot Suedi, 120 Ghana Cedis, Umenya Ticket TB Atowo, Airport Shell, Bachona Total, UPSC, and now www.myticketsghana.com. VIP and now ticket reservations be answer first 0248-810-396. Women in worship Jumedie ya boa for ye fortune rice and na onga one be so yasune Fighter oil Electroland Ghana Fun Milk Unilever ATL Fabrics Better Mold Awake Purified Drinking Water ABS Collections Verma Accessories Ophelia Crossland and na Ecoland Entertainment Media Partners Multimedia Group Women in worship Oba Uwone can never ever exist. Once a fono, Namana Dubai, Anna Dubai. Once a fono. Nyina mo na obetimi afro nu abi sede na me to aso kano na okakire nse wonfa na fidie ni to adon 106.3 FM ahayenton kutu yenton ma ani yentanjwe ni yentantajwe yedi nyame asem ni yedi ahye ye ho den ahye ye ho enkran nyankopon so etie ye no mu asem efise ye ho di nyame ye ka woyo Reverend Asante Madina is the pastor also for Penny Nupon Ochadi and so Sopon Bible School Assemblies of God Oyeren so and Chanivin Common Machiam why
ma mewie a yɛbɛkasa ɛno nkɔmmɔ no a yɛto aso no yɛnwie yɛbɛhu deɛ yɛbɛyɛ Awurade te ase safo na ho te sɛ yesu adaroma yesu adaroma Obrane namba. Nenra enipa chinye o me ka wo shi mi fo me call I busy internet circle Assemblies of God Reverend Hanson Nancy Kebia so say good name about I want be free also me there So yeah market ni I wash that now oh na say obesi akukọ ko me de na oh coffee ya men kasa obi enim se mo weske on tu kwasa na yan shada nya o kwanza o Reverend Samuel also Russia Assemblies of God we na me jashia mo free hona dasin twa mo ko tema Middle East and run coffee me catch ro na package ni and my high council na mo hey we da me ajuwa we na fe wadwene no akai wo tama we e wadwuma bia wo ni obi ani case de open a wo ye bia no ese nya de open na betumi aye o bedroom fie shi nyina hwehwe me na me da I'm so sorry. Adwuma that is me pese na many pe bia oben wo no bless no because ye adwuma ne Nyankopon so bi hira ye ni mu asema ye kan he sego me ne ka se onu Africa so awo can you imagine me da ka so akora le meti din this time na me mash me and how many police ni how many my good morning me say wutie he say oh yeah deputy regional deputy our central region ka so na importem ho call kipus ni enye how many na timi akɔkye enkrofo one ne dom baako a omudi nsamfo wo memu bi kretutu amani nso de woni eden pa o emwa tema o tema de me pon bia no makoji fu afri ne nchen na yayi na afri ho ade ba tesa no ani asa do na to baby a wone nam te sei aposifo erade nhira mo mate momo ye ho ban yankasa mo magigi ye ho sika ne momo ye ho ban police ni bi wono ochewa tum se me kai mini bishop kotra bishop uso ansa kotra friends say empoano wabra yo tema no no kyerɛkyerɛ nneɛma nkakra metene nkyɛn ana empoano nsuo no akonwa bi o maye si wase nnua menimi no te hɔ no wo kyerɛkyerɛ nneɛma na wo free hɔ no police ni akola ɔbaa bi si okura offense the still na si nkyɛn no home use akura echi yan the way a police ni akola discipline yan di akuduru committee 2 na bishop suma wa sum wo man mu he yam bi ho some my protocol ne nipa go hwese de ababa wa ye ya chi ye Atlantic no Paul Michel Paul pra Radin Shaw ati ebi mo ye adwuma bate ne ma ne bi ho a hu se nipa no wo se ha no wo kwa o so kra no o recognize no na ye kama that bebre ani nsade
Na afi bishop ehwe wo mani mudin me kaipa papa we me na bro Kofi ya mompa ni enko yanto aso 2 Kings chapter 2 verse 19 honomo na enema bi o se itimi tu hu anamon pache mompa yada wase yewra ene nyankopon wa tumi ene ahodi nyina ya wodia ena nso bio wodi achayen si yamra matina fide so maka wadwen enkyira wo nkofo ebompa ye jai ene dwumadi sha wonsa won konkro wa fa bibia no mum na fa sha waso mere ase mayante woni nanopai ma ogie ne fa hodi enya wo madia sha wo mo enimnyam na wo manso nhye wo enimnyam yada wase siwaye ewo Jesus udimu ene ebompa ye wadumnti amen amen yebetimi de 10 minutes aka nyamia sama kyerɛw na ɛkwan bɛ mu a yɛbɛtumi nso abie ahomade ama wo 2 Kings chapter 2 verse 19 ahemfo nwoma a ɛtɔ so mmienu nkyekyɛmu a ɛyɛ edu ɛnkono na kuro no mufoɔ no ɛka kyerɛ Elisa sɛ hwɛ kuro yi dibia ɛyɛ fɛ sɛdeɛ miwura wankasa yewura miwura uhunu yi nanso nsuo no ɛnyɛ na asase no nso ewu na wase momre me ayewa ayewa wasore momre me ayewa foforo na momfa enkyene engum na wadi brano na ofiri adi kɔɔ nsuo no aniwa ɛho nsuo no aniwa ɛho na okohwie ɛnkyene no egu emu hɔ na wɔka sɛ Awurade sie nie sɛ Awurade asie nie masa nsuo yi yadeɛ owuo anaa ɔpɔn biara ɛmfiri mu hɔ ɛmma bio amen amen eduru bibi a maka sɛ obi biara wobɔ mpaeɛ no ya bɔmmɔden na yɛ investigation efiri abusua na wo mu no me maame akua kyerwa Esther Awurade fa ne kransie na me ma no ntodo kwani chen bia na me bisa ne course adena die ntina me papa say dey na say osof pombi ewo man mu kan sem bi se wa na anwene ho pese me bo ne din se obegya ware ba ne nana ene nana ho ahwan we jaware na ebeto wono soso ene man bi ho no mu a altar bi a yahyekyere no obusua no mu we Joshua
a curse says here, ye can want some. Because Jellico for no, a frustrating pa. Name man, I do be a Name was raw, so but to be betting me at it would be one one. The Obecan, a baye. Inti members, Samoa, some demo, Moody Dias for Hong Kong, Consanke cancer, as of were genuine. Problem kit to be a ton on. The way I move to me a canon. Oh, to one my own call your business, I will cut now shop, oh, quite Jumma Cotton Ministry's offices now, dinner. The no suffering, I can't chance or my bow, no one can yamia someone chrono. Casam ya be a fan of him. It been a 2 just as more. Nsiwe na nyahwe ankakora nsiwe utwe mu koye but iwo mu a okate ho na se enya adwuma se na be ye adwuma daache de odi ye nipa na kan se mbi fa ho no ye nyina nyame ngosra wo yeso ye bia no kasa onyame nya adwuma ye na fe mrantie ya bom chaso se na krom hofo no akoi akoka chense nyame nipa wa minim se wate ana ma hu se wode oni atofom na wo hu ne ayekoso enti odifo Elisa wadaruma boa nama niema nyina nkoyie mayen ana osebom ne mayewa aha ayo di na bemo na mo fa nchene so enka ho go twi ya no Bible ne se odi ko gu ensuo no aniwa empire bi wo ho a obi dia wo bo nyina ye bonsam na se ye bonitio pay ye ebi wo anya wo dia ne ye bonitio pay asabo asase wo hwehwe ba bia source ne free aba wose wodi ko gu ensuo no aniwa wan ko hwe hu nsuo no mkake baby ensuo ni free ba no unko boti force da mele makoho ensuo ni free bo baby mu enyame nsa nkyere ni nso ohu eno odi ko go baby ensuo ni free ba no ano kan se nyame se wasa ensuo no yade enti obi obenum bie mu no enya dia obe wo no apon ubenya miscarriage ya bompa ye bebre nanso ya bone tra hwehwe babia aniwa ne wo adenti na mlante ne nyina dana akwanwensafo adenti na mlante ne nyina dana winumfo adenti na mabawa ne nyina ehe na free. You need to investigate your investigation na hu se aha ana de ni free na wo bom pai a wo gina so Adam 106.3 na gusa wuti mini abema Kofi Sego na eha ane eski apiaje a mempe me ho asem na megidi se de otu ho na mo no eboa wo mo enuti na ya na ye mpaibo se tu ho na mo ade no hawa tu ho na mo ade na tete wa tu ho na mo na hu the right person na wo ko ne nche no eno so ho hia entia na mo nko ba bia wrong person adifo okronum mrantie wo krom boys wo krom
maba wo krom wa mane na wo na mu no hwan na wo ne kodi nkomo fa ho wo de omo ko nyame nipa ye frɛ no Elisa o how be that so a tiana manko o sofo prophet say go ho ha na tiana manko ne nkyɛn de wo koma ko so o ba bi baabi o na e de ho Kovi, aminyao. Aminyao. Hey, ask it. Ale maede. Kovi ale maede. Oh, yeah, she. Omo. Akase. Wo de he wo wunti meya me aloki ayi doi. So for Yamishra, Elisha and Jericho for Edia. Ayana Ujuno Akrofi wo monto organ bi ma no. Cause wo ya no obepia no obebie do no obesisa enema ni Adam de muntimi tobi. Osina ekrum hofo Eko Elisha wakoka chense hwese ni ekru tibia esi efe na nsusu nsuo ana ye nomo no nsuo no ema apom Kofi gina na enso ho na ohwa enioma na ekoso se ne na odi kan edo be a ese de otini ne mo de otini moko ho no ne nim se ne sisi hyenefa ente do be a wan kasa na wote wo no aware na ote ase edwuma na wom ifie na wom abusua na wona wonim tibia no the state another conditioner ewo eye edwuma nim ewo aware nim ewo abusua nim enti wona twese wo bibi ka obetumi enso so aka enti ekromwofo na nkasa no ehwe tibia no omuwo mu no omo ana kache Elisha se sani odi wani huni ekro ne efe nanso so emma na wo mu no fanyin san a yesu ya no nti na o mapon enti yewura ye bibi yeso ton wo yare a na onya anu aduro wan ton yare na enya de obenya anu aduro da enti de wo femu no wan kasa bie wano na ka bibi chire wurade ukuna ka chire no oyira ka chire no ade na ekoso no so wan yese wan kasa utiri ho a ebeyi we yibone enti ekrom wofo na nkasa ndi no mo yi yibone ena eye nwadwen se tibia na yewo mu no ano odin entumi mase ne ekrunom behia na yebefa nyinsan na nyinsan no ebesei miscarriage de ano odin na eya nsoso for 9 months 7 months 8 months na wapon akwala na eya na ano odin enti community no ya na enioma hia yen etwase ye kache government na otume beboa yen ema ye no wa community na mo won mo na monim enioma hia mo enioma mo hwehwe enioma mo pe enti se we mie wa no ankasa eno entume moa wo mo bekoso a complain mo bekoso a atete enioma ne bekoso a dimunya na mum se mo bie ma no kasa na mo call the right person was any awo Canada ene na dia wo hwehwe no onsa betumi aka ana ebi won so kasa no kra wo kasa sometimes me tie news na hwe he na ba no he na we yeah wo power bon to make campaign or ha then ona he asa on say wo hwe ensamoa enipa ne de call Elisha ehona eno na ma nyame nipa no so hunu ahobrase kasa wo mo de call ye kasa da o mo kan ye ena ma nyame nipa ne gina so e de kwasa nsuo ni yare e ma wo mo nya ho to nyame ka chense demand ade afi obi ho no
the choice of words one who choose one anti tembiano so for nyoma bebre wo ye srefi nyame ho aye yen sanka because of yen samu aye ka yen sama aye ka okokan ye abotre kwan so nyame difo wo wonim de akoso na just difo no nim onim but I was utia na abakwasam and onim se kuro no ye kuro ya ka si kuro no ye kuro ya ka si kuro no nanso so esan nyame no mu asam e woni no nyame a odi ni ye adwuma nti nyame fa ne so e ma kase no sesan enti ye ka che se ekwan bia so si adumi wo mpa na ko the right partner ho the right person ho sofo e kase no betumi asesa e wo se de fie ho de nanso nyame betumi afa na ko so ana fana so ama saade na de fie ho no say abadam na de fie ho say boni na de fie ho say nsano na de fie ho ade biara edi ebusuan na nya no ana ekuti ebusuan no ana ekuti community no onyame betumi afa one person so asesa enuoma emanse sayaba the yanso obekọ the right person ho onya akọ no ho nko ade a de tie bia ense san beba ejese nyo bia na ekọ no wa benya solution obi wamande no de ode call the nchen aye west because okoye me baby a obeware na ababa eko osofu bi nchen o say hey wonim na wo ware brantie na hwe ene baby a ne eko ya fo ni to fom na hunu nyame ni pa be ko ne nchen Elisa krom ho fo no sa no kan no e ko ne nchen se de e ko suoi atoaso Kosemon ko fa wewa ene ye nka se fa wewa bra na mo fa nchini ngum yes you know wasam betimi asesa wote bia na wo na mu no you know wasam asesa te bia wo pon bi wo ho but I see no weapon shall form against you enye adwuma kofi mi fa nipa 2 pe ni an sorry 0302 because bi wo ha ono so no inkran sha wo de beba no be hye wo nso nkran Adam 106.3 na wuti 0302 216561 0302 216562 de nyame ase same so adru ha se same beyi oyi no ai na so ma de krom me ba cha de wa ma good morning careful now what to say what we try to na ekra mo ta mo na de nyame se no pa we wo di si pa esko ma gana na wo di try to sofo no pay papa any baby ani na o share odito Elijah any mo ye ya no go say yes nyame o sofo asema o say any baby ani ko jam da fu bi story o baby na sofo no ya bi na ye mi won say o ya story ni na ye no o freska o do you be ani panisu ita mo ka 5 million no mo ko nyina o di ni tabo you no dey atoso no abu pai now, 4 million, not the oil aguso, or 3 million, not the part of Freya, Dubabia. Who's a move fresh and a Dubabia, a caco is the Kulamufri. And I do, a young department of your car, I will okay, pound kita because 5 to 10 60 grams. Yeni, a giant sorry, Yenim saw the oil beguya show. Piota, I know Carlo, I know one Faguya show, or Miano di Kuya, what to say, yeah, kita 1 city, 5 cities. Or the zone what they offer. Man, just you suffer. I didn't have 5 million for all the other comes. Maybe all the pure tagu. Where baby,
Hey, fool. Dabio, and I said that I said, Pana Mikau, or 5 million from you, or the other, or no problem, Satron. So, And I don't see your potatoes. One for years, or Cardon or Mia Guya, which I say, sorry for your you need to get Yanko. Hey, for the ultimate I can cancel, you, Madame. If for Madame, 4 million, 100 Ghana and now the oil goes. Yankers do 1 year frame, we see 5 cities and 10 cities for Mumba and Yan, sorry, a giant. A corner of me up your time of Shagu, and would say, you, I know for one cast of Bunyamin Gopu, what you have got. Elika, Babi, my comment bien, me kaipa, ebia, see, but Yaman direction, and also, yeah, ebia, not to Nasa. Oh, and Tina drew so no conference you into young fantasy. No one has a bunch of good morning. Oh, hello. Pato, over no chiri pau. Good morning. Morning. From a church than master. The firm is I don't have a fly. The Cransha body my Jasmine Nagana man. The American is 27 as the shame. Other saying, you know, pass with you all now. Even when you're doing it, it's any getting that in the near Abigail and Abigail. Ah, what's your frown say? Sister, madam, papa, Ah, and you're done on a say. Such a I. It's a while. Such a sister, You. I don't have for that. Oh, okay. First, you do sister, Baba, I don't have for that. If I show Matty. I'm say, I was often as intimate for we are fearful behavior. Na Mema Ubian Sauti, that's Namisha, no one tin any entro. Mamma Quanity, we mammy.